Yung mga inyans, magluluto ng sisig si Boss Doms. Tingnan natin yung sisig na lulutuin niya dito. Ayan na. Yan na yung sisig. Yan ye. Paikot-ikot lang pala yan. O tapos isa na yung ano. Bigyan natin ito. Pak. Ayan na. Pak. Oh. Bibi, itchat. Ayan, sisig. Ayan. Sisig yan ni Boss Doms. Oh. Engineer, gabi engineer, oh. Ayan, si Engineer Undo. Ayan, si Engineer Undo. Ayan, yan yung... Smog. Pala yung sisig pala. Ito, yung isa, hindi lang nakasali. Yun. Okay na yan? Okay na yan kasi second batch mo na yan. Second batch na yan. Second batch yan. Yan pala yung sisig. Yan yung sisig. Yan yun. Saan yung apoy dyan? Ha? Apoy. Hindi makita kasi ang liwanag eh. Liwanag pala. Yung itlog, di na ano yan? Durugin? Mamaya na yan pagka nandyan ka na. Oo. Pang showcase lang yan eh. Yan pala yung sisig. Yan. Okay na yan? Matik na. Okay na yung sisig na yan? Ano? May sili pa. Ayan, dinilagyan sili ni Girondo. Okay na yan. Okay na yan? Ay na yan. Okay. Mikos na to. Yan yung sisig ni Boss Doms. Okay. Ngayon yan.